etiele mieri 13 mbere ya kithurano kia mwaka wa 2022 na kaitene ka kire kaunti ya Meru siasa ni watite mwanki wa nteringi cia Kenya na untubone buthirite nende bwikuire mantu ya maingi muno kire okubutho kia makia Mount Kenya East na Kinya no watuika governor wa kaunti ya Meru kire mwaka wa 2022 governor wa kaunti ya Meru Kirito Murungithai aru akaruire tikiawe kire akaririte nawe CS Munyari wa kethira ichokera na kuria ntuba Meru bethira ba muthana kenda kurombe tiki na mbunge wa kuroga wira Mwangaza aru Kinya we ari ruirone rwetiki kia governor kwa karatea na kaitio no kau Kinya uritingwe bathirikari ya kaunti muno buthite bwekiro latirine kire miaka ena iraithirite ne ritongero ne governor Kirito Murungi no tukubaru ari kire mubango yo arwe siasa tuketha twikara nthi kenda kuthuya kire miaka ena ri thirikari Kirito Murungi umbete kuruta ngwe karia tena kire mwaka wa 2022 siasa semeru ikayukia mwerekera iweko aranira batukulukira 40321 namba yetu SMS kire Twitter na ya tumutembero Andrea at Weru TV #gaaru ya siasa pone bontu tuketha tukimurikana tukuboro turi kuria atiri no kwirobora siasa na ngwe kaunti ne ku ikoritwa no kwirobora siasa na Kinya ngwe ikorutwa ndene ya kaunti yeku machokia ku ngethera kia thomo twitana mbere kire Nteto cietu oroboru ari ne mbere yana tukuthandite kire Nteto cietu cia Weru Thaa Imwe. Maabisa botungata Meru kuwa baetie momo chumbitha tubiyite kwa thirikari ya county itethira ri kuingia mendekithia yo kire yaro siasa turorere uritingwe na Kinya siasa ri kuringwa ndene ya county Meru kaitene ka Gorisi wa makindori kuna nyumba ya biashara wa mwana kukinto biawe wakiwa na kuendia mtobe MWAANA. Anko watu ni kire Nteto cia Weru Thaa Imwe urumbe tawa mutebe Edward mona etwa mathithio ni Purity Richard. Mabisa botungata kaunti ya Meru bobweta baite mugomo kwethira thirikari ya kaunti witithire kuinge wira ne burabekanirire bakera na ndikibanjo to woroburu ari mabisa babariwe ni kuthirite kutina ndawa masibitari na Kinya kuthira kutina mathaga yange ira tuma ero yontu ya gloves ni ntobingi kukaita kara ya mwankathai barua Kinya wira ne burabekanirite boite thonkathi mishara yo na Kinya mendekithia ngia maingi yataingwa bobwete ure daktari wa mantu ya cancer abutite ngwe no tia cancer center Meru etena muritingwe na Kinya utia nende antubara bakurumero ne murimo wa cancer county ya Meru baromeri ni ururubunene. Two of the pharmacists who are oncology pharmacists have resigned from job and they have sought greener pastures elsewhere. Secondly, our resident oncologist in Meru County has resigned as of yesterday and sought greener pastures at Kenyatta Referral Hospital. So one thing we're going to tell Meru County residents, you better prepare for hard times because we were trying to bring the services to the people, but due to the failure of Meru County government to promote doctors, most of those particular doctors have resigned. Secondly, there is no statutory deductions, be it bank loans, insurance premiums, NHIF that has been paid. No doctor in Meru, no nurse in Meru, no clinic officer or any other medic who can afford any service that we offer in our hospitals. If our children get sick or our wives or husbands, we cannot be able to treat them because NHIF does not cater for us because the county government of Meru has not been giving money to their offices. Medics in Meru are not going to take their children back to school because they won't be able to pay. They have not been able to pay rent for now 3 months because of failure by the county government of Meru to remit the deductions. It's quite unfortunate that even despite listing all these issues, we come back with the empty promises, and in any case, when we raise the issues, we can get transfers. Currently, you are faced with a number of officers who have been transferred to various stations in the name of improving the services. But the question is, if you transfer an officer and go and sleep in the benches of those hospitals, simply because he has been told, go for a transfer with immediate effect, are you willing, is it an aspect of improving the services, or you are simply killing the morale of this officer?
So it's quite unfortunate that the Department of Health are been agitating for these issues. And it's quite unfortunate that we are not involved in the decision making. So we now seek the audience of our governor. We now call upon the governor to come and engage the workers so that these matters come to rest. We also seek upon the county assembly to really engage in their legislation to ensure whatever we seek that it has been done. And through this, they are able to play a very critical oversight role, which is actually their mandate. Mutongero baraba ingi ndani ya mbunge ya kaunti ya Meru na meneretie talira kuingo KMC kenda bakiama KPP ndani ya mbunge ya kaunti ya Meru. Peter Karethi aruwa mwandiki munene wa kiama kiuneka kwenda kuorwa demokrasia kiamene na aringanithitio ntubona kuingo kwa MC ba PNU kiri kamiti cia mbunge ya kaunti umwaka muthiru. Karethi nende na kuwa ntubo nibo batire kuthabuka ulona kinya kubwethwa kwa kiama kia Meru kenda kwebana ntubo. Kevin Kimathi aina Nteto nkuluki. Onde Nteto kwingwa nusu kwa rengi koti ya MCS kenda ba kaunti ya Meru na atongore bange mwenye ba kiama KPP na uraya Kenya Patriot Party reuri mutongorio baraba inge mbungeni ya kaunti ya Meru Victor Karethi na KUMENEERIA bone na Nteto iji akiringanithia na inge cia ruasha kiama ke PNU kiria kinyakio kia rometi ya MCS obathatu kamiti na imo mbungeni iji ya Meru. Uningu condemn seriously manto yaranko kiama kiu kiitwa KPP anga Kenya Patriot Party kikibwithiria MCs ba Meru na nye MPs ba moba Isiolo na guntu kungi Kenya na aba ukara kaba thomete lessons kumania na kiama kingi nakyo gitawa PNU nonto PNU ni thinitie na inya muno eshimua bathatu ba Meru mweshimua Kiegoi mweshimua Kangeta na mweshimua Mekindori babarita committee ne Mary Kithumba kwa tukende MCA igitarira yake bunge ate kuomba participate umwe na MCAs barabara okumania Nteto iki amenioki Karethi tukuria ntu betu detu kwetha tukera kia mantu ya kwethira twina kia magetu kia matukumenya atongerie bakyo ibau ibo tukwethira tukiona mantu ya na tutikwenda ethira ya before atongerie baraba kethira bakiringirwa kura within region yetu ya Mount Kenya East nonto itukubwithia uchunguzi na itukuona kiama kiki KPP bamo baraba umecontrol ibaraba tikuomba kuendana na Nteto chietu chia region ye na so de tukethira tuina kiama getu batwi na ikiama tukwenda kethira kibwithitwe sawa sawa na kiina structures na tikiama kia kutumira kimya kitano batu turiuria atongeria itutumire nya model ya njuri encheke nontu njuri encheke mukuru mwe uratongeretia burende the late Ferris Rutere arwamirite njuri encheke aikurikia weta bando njuri encheke no iro ami nkulukia ishokia nkatho muno kirirwa ngiro koti ni ntuba kuromia kwingwa kwa MCS baba kiama ya KPP au aburuka itene kaki amakira betite kuthithia kiama kia Meru akiende kia mugongo yuonthe na nya kithira iki kwambiriria Meru tika tukwenda akikithira ki Meru na Embu na Tharaka Nithi turenda kithira kina yes ownership tuwethira tukaria ya tongeria baraba nene bakyo lakini kiombe spread in many other parts of this country. So personally inkuwa ibobwaga ki courts chieto na muno ki wakili maranya uraro amirite kesi na kuomba kwa MCAs betu temporary relief na itukweregira courts chieto ikaomba kwareria mantu ya bobwaga imenye bira mutongeria bitu maringirwa kura tikiama muno. Nkiripotera Weru TV kumatigania West bita wa Kelvin Kimathi. Eba Kelvin. MC Wegoji West MBIUKI na meneretie mbunge ni untubo kira kuweti ni witikire mbunge wa Kuru county ya Meru kuruma thirikari ya county ya Meru. MC wake aria wite boya mbunge wa county batakiluke gina ke kurungamira maandamano na kwa na kwa ni maidia mbunge nene barethira baitikire mbunge okwarirwa rero ntuka Jumaine mbunge wa Kuru kabira mwangaza akiarekire mbunge nene awirate maandamano ya bwithitwe ntuka Jumatatu ya bwithirwe ya rungamire ni polisi amuna thirikari ya county ya Meru. Mrethi Gregory aina Nteto nkuluki.
I am strong, God-fearing. Ni mubungi wa Ekuraja kaunti ya Meru muthenya jwa iguru akirita ntumiri ya weguru ya maandamano jara jathithikite mwambire jwa kiumia giki ja kumumeneria na kiri ntumiri ije ya gwetanira thirikari ya kaunti ya Meru kubangira maandamano jaja na njara ya kisiasa untunya kwatha rwangirwa borisi ta uria ukawira mwangasa kwendikitha kiri ntumiri yawe. I wish to implore the security and the intelligence agencies to investigate and apprehend persons including county government employees of Meru found capable of organized violence. DMCA batu ni tutokurukagia budget. Na in our budget jagoro itola kurukiria itakuwa appropriation bill. Lakini kile budget ya county government kute vote ila gwereo ya gufund demonstration. Kwau na batiko substantiate. Ere sebuega mbese ijiara uga ifundite demonstration tumete kana chumetere kire county government of Meru ila umete kire vote ireko manto ya polisi is under the National Police Service, so kire itu moroge kana dirikari ya county Meru as no business mbunge kambure the house business in the National Assembly no to wagwete kageri angenya statements ikorokua tie du house business it substantiated no to kiambere as responsible citizens, as responsible members of the assembly, kiambere itubatiko badera na gintu gita kwa allegations. No tote uomba kweta wa allegati kana omba kuleta false allegations against the government of Meru County komethi ate eriono tobako fund demonstrations. Na bobo woria kawera atiga kurikira makarika jaja kiri mtu no uriku ni kwithira ni kumana na muthura jwa miari yawe kururia nkatha ekurumo na MCs bakorotwa. Any action ere consequences yawe batu tole amero kintu geta murengeti kuga muntu anomenetire to murengeti ne itujera kuminaga kwau akenda kumbure manto jara kare kire muntu anybody dirikari yetu is responsible na yakoro barakira bahoragie ne kabahoragie manto matumizi za mbeza teka kwe muntu baruma na kamuthiano ntuiji yonde ni mukondo jwa gisiasa mutembe MBIUKI ura kawira mwangasa kumenya bobo kathugani yake ja arombe kura kana thugani yake ngakira itu TV ne katugeja ground tumenye nkinye go UST batwie affirmative fund ira ciawe ciangafu ingogere ko irutete go UST mbecha cia county na mono World Development Fund imbiegitete go UST na Meru County in general temanto ja propaganda chiorongo manto ja gwekanira Merians are not fools. Those who are mere fabrications being mailed and peddled by my opponents who have already sensed defeat. Kumemente South Nkiripoti Nteto Shaweru betamure Gregory akariba mekino ne bati na kiriaro nyuma ya maafisa wa polisi ntere ukuna nyumba mu biashara mona kukintobe bakiwa mu biashara ne kedrite akendi ntobe mugwana bire bitebatire kuthabikendero wakari kuringana na maafisa ba ni ati mu biashara ne botumite kuthiro kwena wongele kubune ne boncho bichi bango ni untu bakwende sukari guru mukiri wa metheka aina Nteto nkuluki Thayelesio roba Jumatatu akari na tori banduka ya Fantas Kimathi irairo terero aikuru ne mekindori tigania centro ibaraitero imbwere rauma kuona uturaruiro weta kuonokia motori wao bakithwana kimpitho kiro yamba oni andera yete kura kanti ndatiri make Kimathi ofami wane anto pamuinge landrene turombe kona nduka yingi nantu basingilete ndene iturombere weta kona nimbi na tu weta iturambere weta tona ne antu batibwe amba bena mesinka na bena mapisto ya turambira wita twanjuge kukietali ya kwenda kumya nimbi banje otwengana bakenda uratha misinka eguru twayo kirenjukumu kinyaya ku amburo baramatokera nangare watu yekaende anto bonda bakaelewa iko kariyo yo wamba na ile turambira ku ambu ya turambira ku ambu ile anto bau batorere na into bawatete na binge na kamboxi ageni babara Kimathi atererigirite ibayukirie intobia mwana yo 2020 na kinya kirundo kya mbecha na boi kuringana nwe biretere into ingo teginta bya ngirio 20 na 20 ngirito nya mbere gete anto amusha yuko na sieta kaza ni wantu ba kuingia aira ba matokera ngeta kwa lembesere iteo ora da lembesere iteo nduto kerio twa machokio yo ntuboku makiretuo kya boriti kya mekindori totirimanete amaiga ya muna yara ya kwerekana iyo yaritiro nyumba ya Kimathi uraikinyetheri iko sasa wanaingia from 7 to 10
And wakati walikuwa kazi on their normal duties, ndio walipata information ya kwamba iko mtu anauzanga vitu ambaye si halali. Na wakati walijaribu kuinterrogate ndio wapate kuelewa kabisa ni vitu gani ilikuwa inauza pale. Members of public walianza kupiga nduru. Hapo polisi wakati walionea wako in danger, their life was in danger because of that crowd. So they had to withdraw from there. Ozi sasa alipigiwa simu. Na wakati Ozi sasa alifuatilia anapata ni msazi yake alikuwa kazi huko. Jamaa alieleza kuja report asubuhi kiste na amekuja ameandikisha report kwa OB. Na officers wetu wakati walikuwa pale walikuwa wamekamata mama moja na changa 20 liters na amepelekwa kotini leo asubuhi. Iromba reo speedi nende ni akaribatiania Central kwatanira mabisa abo karia kenda barona mawaga yenterei na arawete ibaikete mitaratara ekwana kenda baombethia ndwae. Tumetumia means zote, si lazima tutumie gari ya polisi peke yake. Weze rudi nyuma. Nkiripotera Weru TV kumatiania Mbetawa Mukiri wametheka. Maingia kubwithika ndene ya michie muthira baita na uturo bo na withire kinya nyuma ya kubwithio nyumo ya bo. Mwandiki wetu Nteto Christine Wanjero naliunganitie na matura lakinya kwarania na amenyeri bana babara bethite bakeana mantu ya lakini chunchike muthikiro onoro mwanya RUCIARA KUURA. Barunche rwaterere mukaro neba ndabanga kuriungira athinjiri mamurungu kiambiriria ya kithomo kiri mwana wonde gena ne barabotara na baeto tukui achiari beto ibotara na njirete bugi no ntore mo achiari batiukorana na bo bahamutianira noe ethe atu amutithira yara yatebui na nyumene kaita karethe no akabwithia Nteto ira antu banja baikwa na stiro bakaitha no mubunjia iboso ongera o ibo bati kumenya wonokio ibo tuma antu bethera baina boundary kumenya murungu no tukinya Biblia ndene ya Proverbs iriwa gukira mwathani kyo kiambiria kyo menyo. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So dira muntu akamenya ruteto ro murungu na amenye gukira murungu ikuwa atia aketha ina kintu gitwa self control na self control ni oyo mbote ithe no ntugintu personal iutu umana sheria na tu umana moritaniera muntu omba kuritana no ntugintu kindene muntu achokaninkanira mataro mamega kirimichie inderia gutina kwigusana kwina case mwekuru aku agitumi membia mama na mwana o muthaka kana mwana o family o muthaka kana nto murume akau agitumi amama na mwana o mwari wawe kana wa family watharike yawe ati mwekuru we no ntumembi mwekuru we na reganite noe then yawi makosa ni umwana kuoria mwanki na veteruri na kutibati eke akwithira mwekuru au kurega kwina sheria ibati kuthiatwa either kwina nyaki sheria kwina divorce kana mantu yange kana kithira marriage yo yethira ni raita wa ni yakiwithire no ne kithira kakagura na ringi kana ni ataka thithia ntaikirira bau imutaratara wa kotini ugendaga atia. Tukiletewa hizo case, of course we go through the normal protective measures kama mtoto ku speak in camera asiongee in public court, but sometimes under section 22 tukiona kama kwamba huyu baba ama huyu uncle bado ata influence huyu mtoto, the law allows us to separate, to take that person from that from away from that home. Oni mugambithania Paul Wechuri nabinyeritie haki neo ruwano ruru nene ndani ya kotini. The danger with the defilement, hawa ni watoto wadogo na kitu inaweza tendeka, then mtu influence akuja kotini then akane. Amekana not because it did not happen, lakini because kuna mtu amemweka undue influence ama amemthreaten. So at the end of the day we deal with the evidence in totality. Kerendiunge mantu na ugithagene ingwenda kwira kinya chiari na bo bamenye mwana no wa community, mwana no wa thirikari na haki ni batirwo tendeka. Boy child nione ailo bobo aya oyabura mwana mwale akokobethwa koito batu kwetha twebere keen tutika umise kinya gorobo loito twabenyerera ni konene muno kwamba kwetha batebethete kana bathete koito batu kwethira twebere keen tumenya kweri ni o magana ni urongo ontore mwe manto ikiriga kya muthemba muno ikwa muntu akwethia mwana wa manto yau naomba kwetha atethete ko kinya ekoro iba menyere akoro sana bakareka ana barongwa kana bathana manto amai ende nayo koti eriugo tigambithwa utithaikwa gutena umburi
na ukoji wa kwigana. Sasa kama hakuna ushahidi ya kuonyesha maybe kwamba huyu mwenye ameshtakiwa alicommit hiyo offense, then under section 215 ya CPC tunamwachilia. Sio lazima ati bora mtu ameshtakiwa atakuwa guilty, lazima kuwe na ushahidi ya kuonyesha kwamba ako guilty. Wegua, wethira, kana wona utigakirire Nteto ino. Christine Wanjeru, RUCIARA rwa KUURA, Nteto ni cia Weru. Baba Christine, na utukubura turi kuuria no kwiriro bure siasa na ngwei kuritwa kire county eku. Ile mubango wa siasa utukubura tuketha tukarande na Chief of Staff dene ya county ya Meru Gideon Kimathi. Tukola ile utingwe wa county ya Meru kire miaka ina ya ithirite tongeru ngavana Karitu Murungi na ginya siasa ili kuringo dene ya county ya Meru kaitene kam. No kula 40321 kuwa hapana kwa sababu kazi hakuna kazi umefanya huku ni mtu wetu matuku mantere chia ndare nonge kawa utengu ikurite kaende siasa itene tumi kuringo kaitene kane mtu wetu Isaya katekist kumantere chia mtuati nokaga wa yes mimi nasema kuna kazi imefanywa kwa sababu sote ni waadhiriwa wa corona na hata governor ni mwadhiriwa wa corona. Kwa hivyo sisi sote tujipange 2022 ni mtu wetu wa Mutuiri chama nita nambara kwa nabatu kulukura 40321 wetu rakidhano kuronori tingwende ni account ya kuna kinyasi asili kuringo kaitene ka na kire Twitter ne atumusembe na duri @Weru TV #GAARU siasa kato na kanya kambira ka kunoga ndi weta kuraya nchogereta na Nteto nkuluki inya *812*97 kuboro thitha gwa nthiguru turi ni biaku Kenya na Kenya. Amen. inya *812*976# wekira baba wetu jasikiza tuni yeku. Weru FM 96.4 Rumuri rwa Amiru. Ai makothe tuditango gekira ikairi ngombe netinda kombeta sere na gutikie kuma na ndakora tumechenjiririo na gote gwitikiria tena ni irio kana ni ingombe yaku kabira mbaya kitu gani makothe nkwiraga ngombe ni irio tientie kana rugire kithereirie ati ndugire ngombe kitheregwe makothe ukumbariria kangauko gwe eja makothe wone witikirekere maka ikigaruki rene kamara yana tonarwa ata 6 liters ndirakwirire atire Daily Meal ya Joymax ni mambo yote viu vingi ishado kai kweli mantu chaka chete kagwa charara kuja uone tumira irio bia ndeithia kuma kwa Joy Millers Limited ni ataramba kuthondekagira irio bia ndeithia mwanya jalea smash Daily Meal kienyeji mash soya and na chiangurwe na bingi turingire thimo gukurukira 0723 730 539 kana 0733 851 201. Joy Millers Limited for increased production. Ringa nyonta na rojiro tulivu rwarumite na kuthondekerwo rierene irima bia Mount Kenya county ya Meru. Ni rojiro rutheru na ruthondeki no taaramu bwa iguru bwa kinandi ruri na mandini ya guchanchamura mwiri na chama ya gukuboreri na guchuki otombo. Ni ontu bo taaramu bwa kinandi ukinyaniria ukamati na waraniria rojiro tulivu ni rukugwatika na county na 16 Kenya nandi. Nkuruki tulivu drinking water ni rukugwatika na mithemba ya mainstream na executive water. Igwatire shuba ya rojiro tulivu ndukene yonde akuye nagwe. Tulivu drinking water, refresh your body, mind and soul. Bwana ntubeta na mbere kurumira Nteto cia Weru Thaa Imwe
Aritaba skuru yangu kwene muthenya ruare ni bandamanite mwanka mutwate obisi na ACC Nteto kumeneeria bakuani uthabo mwarimu munene o haitoba barua mwarimu uyu atikinya skuru na rakeya akeya sereri akere na aritoba DCC o mutwate wete bakambiro chunkuni kenda kumenya kaumo kathine na kinyankuluki kwarana na ciari amona arimo pa skuru eu. Babune arito abachukuru ya secondary yango kuinerere ntere echa amotwate baraba umagarukire chukuru gimwe ekwa imwe mwanka obichini ibwa and ACC ntere echa motwate bakimenageria urungameri ibuthuku ubachukuru eno na munonkuru kikwithirwa kinya batakuthoma abura kwagirite kinya wethiro ibakuria abisi baliuga batikuona abaita jabisiera bakuria nonto batikuthomithwa abura kwagirite. Tumestrike juu ya poor management in school. Walimu wengine wa attend lesson juu ni marafiki wa principal. So hata weekends si watufunzi na venye serikali imesema day schools wanafaa kulipa 75 added but si tunalipa 9,000 na tufunza hata tuitions. Ka form 1 na form 2 hawakujangi shule weekends, ni form 3 pekee na wamelipia 1k. Ile fee tunalipa ni mingi na wengine wenye wanalipa 75 hadi wanafunzwa hadi Sunday na sisi hatufunzwi, tunafunzwa mpaka Friday na hata hizo topics hata hatuko karibu kumaliza. Si tuko form 3 tunaenda form hii mwezi lakini hata tuko mbuku tu hatujamaliza. Principal wetu hata anatuzi wanafunzi kwa bondi ya shule, anasema hataki performance. Choo zenyewe urani yenyewe ilikuwa choo, shule yenyewe nikaa hakuna masomo, walimu wenyewe wanakuja shule venye wanataka, hadi bendera yenyewe ilikuliwa na panya na wataki hata kununua bendera nyingine. Alafu chenye kimetuleta hapa ni kwa tusomeshi vile tunataka. ACC igwa mutwate toe Robert Wang'ombe noena kuga na mukire arito ababu no amwe na oguna barerie na bae na moroto bakathi nambe na kuthikiria kiriro okiao na munogo chwa athina ya chukuru eno na etigire ekuthirwa nikenda kithomo kithina mbere bwega. Tumepokea wanafunzi kutoka Ngukuini Secondary ambao wameandamana wakiwa na malalamishi kuhusiana na uongozi katika ile shule. Wakati wamekuja tumeweza kuongea nao kidogo, tukawaambia wanyamaze kidogo, watulie. Tunataka tuzungumzie malalamishi yao, tuweze kuwasikiza na tuone the way forward. Ni haki yao kusikizwa, maana wakati eliwe na masomo bora. Kuma Ngukuini mutwate Egembe North, Petan Class, Chabari. Wa Chabari. Ore kithurano kinene kithengerete siasa ni ciambite kuwata Mwangi na kaunti ya Meru ititi nyuma. Mwankira nende gavana Kiritu Murungi na tumirite agarurete kiawe kiwa gavana ure na CS Munya na mbunge wa Ekuru Meru Kabira Mwangaza bethirite kinya bakiwa bakarurete ki kaite no kau wetina mbere ndani ya kaunti ya Meru kinya bunde bethirite bwekiro latrine nara rwangiro gima rumuriki no ntuba kura muno tumura mbecire wa thuliri boya mwandiki wetu Nteto murigi wa Charity na tuthorande ripoti kire arwe siasa. Itigere meri ya 13 akitoringa kura chia kithurano kinene CIACA chia kaunti ya Meru ni gwete Mwangi bunene. CIACA chegete kia ungavana ikionekana kuithongora na rumuri runene na kujukia mwerekera ajonge. Gavana wa kaunti Kiraito Murongi augite kura chia mwaka jwa 2022 akaringa kampeni chiawe chia guchoka gitene kiu na inya yawe yonthe ontoboria buongerete nko rumuri dwoka nkoroki 22 ngerwandiku na ndio na yune kewe kampeni yakwa ya muthia ketha gwe kampeni ingi ngaringa na inya the campaign 2020 22 and ntwere siasa nuyute campaign ashindwa. Mwankira nandi minister wa urimi Peter Gatra Munya na mutongeria wa Ekuru Kawira Mwangaza ne batumirite kurwira gite kia ungavana kaunti ya Meru Kiraito Murungi na wa Kibera King'ang'i kiri orojine ya 2022 watch the space barua kiri orojine King'ang'i kiri omu ukiona ndiri onjirene agini kwenda kuona kithankavanwa nkavanwa ndikwenda kuya kithankivanwa ni Ndende tusemani na King'ang'i ndebene
Aite maratasi mpite maratasi. Aite sera mpite sera. Mambo namna hiyo na tena huwa. Mwambirio ne jwa kiumia giki maandamano ne jathithikire muchino mutindo kangangi ne akorobaria bamenagiria mutongeria we koro kaunti ya Meru bakiugana arumire koroba kworotoa mbunge ne kaunti yo maandamano jariana we mutongeria godo kawira mwangaza atajajukiria na woro aya tulienda amenye onjo nomination cheto itamire merengetine nomination cheto they are very well anchored in the constitution of Kenya. Murangete huyo ngwa kethate nyate kioneka ko wende abatigwete mwe kurwa koneka agea witie thibo kwete na menye Meru yenene na Meru yenekurwa bega na Meru yenare bete nomination 2022. A handful of staff and some nominated members of County Assembly of Meru organized and participated in an illegal demonstration fully funded by the county government of Meru against the character of my person on alleged protest that I was abusive to the governor of Meru, Kiraito Moronge. Ogukario tongeria bwangabana Kiraito Moronge ne bonekene kuritwa makosa ne mbunge ya kaunti yo na MCA bamwe ba mbunge ario mukaririgite wa kamiti ya kigena mwirigi Karinga augite kuri na ndwangi ite gutumira bwega mbechiria bathoreri kire budget. Among ministry leaders tumbito committee mbesha da idria ni kuina malalamiko muno department ya health ki especially mbesha share projects bandrite muno na ku project imwe so far ruto kwari ojo ki department ya health bati ambiritie department ya youth still kuina ndre o tukinga mwaka ojo kuri procurement process still ile ongoing kandi county mpumbomea 70% monkanande na iride drug department chionde in department imole chumbeto ko itire kitingoge kire budget ya county ya around 11 billion mbesa 3.5 billion chitaka kiugi mabamure kana department of health lakini maajabu bando nyakire budget yeno yoba na mbesa nyingi but then neo department leto mbete ko absorb budget nya eje kodira narua Manto jajonde jarionekana kuongere bongo CIACA chia mwaka jwangiri mirongo iri na ijiri na renande akwethirite na rwadia rwa kuthondeka gwa kiama kia Meru ithugania riria bunge baingi ba kaunti yo bati kugwatanira nario nionto obaingi ni athingatiba munini wa mutongeria wa Nthiguru Daktari William Ruto odia utumiritio kurwira giti kia uraisi na kiama kia UDA mwaka jwangiri mirongo iri na ijiri. Nkiripotera Nteto chia Weru TV dia kwa dietoa ni mwirigi wa charity wa charity na utubone botu ketha tukumurika kiri mabango ya RUCIARA na Chief of Staff ndani ya kaunti ya Meru Gideon Kimathi nyuma ya kaita katikura ya kampuni ya UTUIRIA TIFA yuwetu manya wa ripoti ya MBIUKI Kenya no kabuita boita chia pone kuringana na ripoti ya baritite na erona ni ati ichunchike 47 kuma kiriana na kyoke tikomya ne mbibire kiri ripoti ya BBI kiuta tena ripoti ya mwaka muthundi December erona na chia ichunchike 53 na bithatu kuma kiriana nikoke tamenya ne mbibire ripoti ya BBI hamona bu ikiringa na December ya mwaka muthiru Kenya ichunchike 49 bawa bakuluka ripoti ya BBI inde ripoti ya mwaka wirona ne ichunchia kike 19 kuma kiriana kikuwa kia kuluka ripoti. Boniface Mongera aina Nteto nkuluki. Ripoti on UTUIRIA kumakire kampuni ya TIFA nonite kuremoni ya BBI kaithika ntuko na rwaja Nthiguru ne Kenya munganaji wa Kenya 31 baringa kuria gwitikanĩria yo ara munganaji wa 19 bethira bagitikanĩria yo na munganaji wa 18 batiringa kura cia bururu ara munganaji ongejo 14 patira mwamwongera nande oku ripoti yeje nishokete ona kunyenya kwa baraba migwatambaru kuma Disemba mwaka muthiru ara banyenyite kwa munganaji 29 mwaka 19 na barabara leganani okwithira bakiongereka kuma munganaji 31 mwaka munganaji 32 ekenderea ripoti jini shokete ona ni thingati bake make ODM baba ingeja Nthiguru ne baraba kwithira migwatambaru na munganaji 51 ara munganaji ongejo 13 pate kumigwatambaru kiama kia Jubilee nakyo munganaji 25 ibomenda ara munganaji 31 pate komenda na bethire kiria kibia manabio kiama kia UDA kiria kithiro kigwathano muno na munio mutongerio Nthi William Ruto munganaji wa kenda kumakirigana ibakwithiro bemenda are munganaji munene buru jo 57 pate komenda cia bururu
na kerotero MUKAANA Nyanza netongeretie baraba ingi baba kwethirwa bemenda aria ntagaro wingi northeastern nethirwa itongeria na baba ingi baraba kurega nayo mukwajwa eastern aria Meru Tharaka Nithi na MBUIRI mung'ana jwa 29 ibakwethirwa bemenda aria mung'ana jwa 52 pati kwenda kumigwa. We had a very long questionnaire. Iguru jaunajo kampuni eje gweta na mbere na kuria kirindi nikibakona Rais Uhuru Kenyatta bena mushorero Rondinga ibagoshukuma ripoti eje mono kirindi kirabashokerio jo kere Rais Uhuru Kenyatta emeshukuma no tunakonda kwethura ndereva ne muthigone ejo ithurano binene biria bijete nkoroki barugwa nakonda kwethura itigathigurwa Kenya ina ngwataniro njega kibya kyo kingi nakyo keri tumirwa gutakiri mutongere okemakyorega na thirikari Rondinga barugwa arenda kumetumira kendo ithirwa kiona kitekyo Rais ithurano biria bijete nkoroki barugwa nakonda gutiga nthigurwa Kenya ina ngwataniro njega from this assumption that somehow jono jatingani bakwendelea kuria kirindi tubibye kumigwata mbaru bashokerwo jo ontu bombere berone kwethira ikiongera mbesha maturene na kairi ikethira ikinenkane mbesha cia thirikari cia matura kana on fund nigacoka ikethira ikiongera itobio bunge ni nyampongeri ikethira ikinenkanira tonyoto prime minister na deputy prime minister keri bare bate komigwata mbaru nabyo itomi byao bya karojo kia mbere ni kwethira ikiongera muligo kirimo Kenya kia biere thirikari ni kwethira tumira mbesha cia mwingi komishukuma na kia bithato ibanganeri ikatibirire okagitene gaka kingi na ya kurigere kiri ripoti ibugite bakure kirindi ethrobe ji ripoti ya BBI mbio mungana jwa 47 barashokire batije cheche bicho are kuruba tongerete na wingi na kuria kumenya ndule bobo TIFA nabo purathithikite kuma tariki 24 mwaka tariki 24 cia mweri muthiru gukurukira thimu kirianto ngiri 1,500 kiripota Nteto TV kuma jakengina ngina kithuke Nairobi mbita Boniface Mongera abaya Boniface atongere bo makanisa muthanyoru arinde basema na itibitithia na mbere mubango yoyo kwalura Bible na kumeandika na mwambo yoke muimbi muthambi na kinya kigoji akere kaita ke karoke Vice Chancellor University ya Chuka Professor Erastus Joka awete ati mitandao yo kinya nene thirite kyalura mandiko wakiwati ni kwithira iyataura bothoku Martin Mwambi ana atatonkuruki arira wariritie muntu na ruga yake iriere ya gwankoroki na bubuibu karikite kire Bibilia na ruga yake mwembe ke muthambi na nkinya kigoji aratungatiri kire ruga inu cionthe ithatu bakurikanite mbari chechogori yake enda gutaura ibuku ria ruka nyuma ya kuri mitaratara yonde ria we mibange no bulia Bible Society of Kenya betha babangite tena gikano kinene muno ni ontu kwa kwithwa kwambiria muthenya wo mundi antu ba muthambi mwembe na goji bakambiria kuthoma kirikaniro na ruga yawe ria baragia nayo kuringana na mutungatiri kirujo wa mecheo mo atauribe bukuriri augite butirari untu bokaigo taura ndwari inu cionthe iri ithatu na guciandika ire rwaria rumwe antu bathatu bakiandika ruga imwe gukura kuna some challenges ende turatethagirirwo ni baramba gutari viewers no tuna baumite kuma na njira iria yagiririte na mbuku ino itaragwa na stages kana matina koguo riu ira yari kere ambere ni aruka kero yari ukundani ukwigwa ati kwina jingima yikite nikaitari ikurikia mutaratara bura kwa mubange akiongera no ebatire bitagichonge wa palecia magondo augite ruthiomi ruru rugatetheria gukurio Kristiano bonene mbare inu na nkinya gutetheria gukiria ngwataniro kiri makanicha maramari mbare inu kwina gukora gukunene muno riria antu bakomba gukinyirwa mugambo jwa Murungu na ruga yao riria bakinyirwe na ruga yao kwina jugo imwe ikomba kwereka nkoroki na ninge kethirwa ne komba kuringithia mioyo ya antu nkoroki na ni kwithairwa kwina gutaukirwa bwega ona kugwirwa riro kuthoma kithomo na ruthiomi rwaku kagitani waku nwe Professor Erastus Joka urokwikia thoni giku augite mitandao ni ambiritie gutaura Bibilia bothuku na gukania kari ikuthomaga Bibilia irire mitandao ni nontu imwe ya migambo ereta uritwe Bibilia ninu itikuthijania internet
Anthony magucenjia kirikaniro magacenjia the meaning na ni mbuga kaba kuthoma kirikaniro kiria kiumite ta Bible Society of Kenya. Anthony mamenyerere gutumira kurutha irikaniro ciawe antu mathoma muntu akara kugwata buria Ngai endaga twerewa kumana na ciugo cia antu mawe. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. MC wa Buthukuchi West Patrick Muthuri awite akathitange kundi na rietwa Katheri Wazee Simpio akiwa neba muthogiriti rietwa na kinyo mutera kanya nyuma ya mbarira bara muthitangite kutharite ya nune koti ikundi ki kathitangite MC bakiwa tinari na njara yawe kire kuthuka nguko intobio kire kieni kia Ben Kontereu kaiteno kauna wento murume omona kinyito koti ya Machakos akirikana wito wakiri na kuira mwingi Ntereu. Pius Kimathi Munywa athitangi na maitia na kathumba yareo wito wakiri wa koti na kinya kwithira na muuri yo koti na kwithondekera maratasi ya koti amwe na kwithira akia na gobikinya saini ciambithania Ntereu untubura nikiuta tena watho muri ni kinya aina Nteto nkuluki Kambu kinyithia kotini aria kirika ria kurigaria kotini imwe ya Machakos ntumurume umwe ni akinyitwe koti akirikana ni aguchiethia wakili untubura butumite omba kuira mwingi Ntereu takiwa na kosa la kuiga wakili wa mahakama ya juu ya Kenya kinyume na sheria. Maelezo ni kwamba mnamo tarehe 19 mwezi wa Novemba Machakos County kuliga kuwa wakili wa mahakama ya juu na ulimwigia mtu anaitwa Waiwa Mutisogu. Ende akithomerwa maita jawe Pius Kimathi Munywa ni akanukite thitango cia gwitwa wakili wa koti kwithirwa na muori jwa koti amwe na kwithondekera maratathi ja koti ontubura ni giuta tena watho. Plus Machakos kiiga kuwa ni ya halali na hiyo stamp iko ni halali. Kubali mkataba ni arigiritwe kampeni ya borithi ya Machakos eterete kuona kwethirwa kanenkerwa mbondi. Nawe MC wa Buthukuchi West Patrick Muthuri ari kotini ya Githongo na ugite akathitanga gikundi kimwe ni untu bwa kumuthukiria rietwa riawe bakiuga ni athukangitie into bia Katheri Wazee CBO biria biari kienine kia Benko. Patrick Muthuri Mureithi is charged with malicious damage to property contrary to the law. The particulars of the offence are that on 30th of March 2019 at Katheri Market in Imenti Central Sub-County within Meru County, he willfully and unlawfully destroyed fencing material with person who destroyed the property. Firstly, the defense stated that the prosecution had failed to establish ownership of the property in question. The upshot is that I find the accused person not guilty and consequently proceed to acquit him pursuant to section 215 of the CPC. MCO jwariuga norete wakili wawe gwikia igambare koti na ria kwenda kuriwa milioni 2 iria igatumirwa gutethia ana bara batena bisi. Kwenda to bathitanga twetia damage. Konti amba no ngiri milioni 2 ndaigwende sasa watonto ibambekirite asare nyingi muno ibanterete kanya ndaria gwita michemanio na emwe assembly ibanterete kanya ndaria gwita wakilisha tuba kwa michemanio na emwe ya Kenya na inya ome Kenya so nteba inyeria muno milioni 2 isasawa kenda ntuba Buthukuchi baragite development na milioni 2 ntigianje kwa milioni 2 turenda ochwa nthaka na ari barathirite form 4 betete university tubanenkere mbecha ubeta chio bakathome skuru onio tembecha kwenda kuthunkumana na kesi eje. Lakini kwenda betetheria arimu kire mantu ingi wiringi Paul Wakabithi aina Nteto nkuluki. Intu inka ithirite tongoria bwankia maya nati borotherete ogaruruku. Ndene ya national itwathire twachenjia system chionthe cia union secretary general na design ko design nuntu na keregia ko design agisindwa kaingo Collins yu athongerere secretary na kuthugania that team era tugweta team change bakaomba ko innovate Kenya National Union of Teachers baka revive. Sekretari wa nkiama ino Ntereche Tharaka bwana ndia watia akitheria bota arimu bakawata mbaru mboto ino imbia ni kingo bomba gutuma anthuga ino twena plan na ito kubanenkera support full support kaingo bomba ko revive Kenya National Union of Teachers to bring kana koninta good relationship katika arimu na na kana mwandiko no TSC ni yetu andikite katika arimu mwajiri ora tu andikite Teacher Service Commission na thirikari
nonto slogan ya trade union chionde, we must work with the government of the day. Bwambere gwatia kiuria mboto ino gutigiri bakuthetera arimu kongero misara. Nyamonge number 1 era tukunenkara timu enu ngoge number 1 iko make sure arimu bakonenkerwa musara nonto bari ofisini nao batio bakuga batiri ofisini arimu bongero misara number 1. Bonge na bui gutigira maobisi monthe mono mara maingirwa mari mankia maeno makurugora na kwanjiria gutumika tagu kabere. Iko make sure everybody maobisi monthe manat country wide mara maingirwe na bara survivaga makosokwa kaire to the normal. Muthia watia na uritie mboto ino gutigiri bako bamenyithia rira bakurutha manto. Ne members babutu athura headquarters batikarutage decision bebonka baka involve everybody kaingoto bakuruta ngwetwe timu imwe. We work as a team. Nkiripotera Weru TV kuma Nteto Tharaka mbito wa Paul gwakabithe boya Paul na auno tukona kanya kaka kuno kendo weta kura nyuma kaita kakai ngo chokera na bomu yo arwe siasa tuketha tukwelewe na mbere ndani ya account ya Meru na kinya siasa ili kuringo kaite na kambere kithurano ke 2022. Wa kwanza unbetha ndre pasta diori bere uma